Twongere tubahe ikaze ku makuru akomeye, amakuru agaruka kuri politiki na diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Nyakubahwa Perezida Vladimir Putin yongeye gukora agashya ku butaka bwa Ukraine. Ibikorwa byongeye gutungura ibihugu by'uburengerazuba biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeje gushyigikira Ukraine mu ntambara. Perezida Vladimir Putin atangije tariki 24 z'ukwa kabiri. Ku rundi ruhande kandi indege z'intambara z'igisirikare cy'Uburusiya zongeye gukora agashya mu mijyi ikomeye nka Lviv, Kharkiv ndetse na Odessa, aho MiG-35 zongeye gukora agashya ubwo zasokaga urufaya rw'amabombe kuri iyi mijyi. Mwabyumvishe inshuti z'akadasohoka, twagarutse mu makuru akomeye, amakuru agaruka kuri politiki na diplomasi ku rwego mpuzamahanga, aho twibanda ku bikorwa bya gisirikare byatangijwe na nyakubahwa Perezida Vladimir Putin tariki 24 z'ukwa kabiri ku munsi wa 297. Mutwemerere twinjire ku butaka bwa Ukraine ku kibuga cy'imirwano dusesengure page zikomeye. Nyakubahwa Perezida Vladimir Putin n'abakomando be bongeye gukora agashya gakomeye ubwo igisirikare cy'Uburusiya kirwanira mu kirere Aerospace Forces cyasenyaga ubwirinzi bw'ikirere bubarizwa mu mujyi wa Kiev, Kharkiv ndetse na Lviv muri operasiyo ikomeye nyakubahwa Perezida Vladimir Putin yo gutegura ibitero bikomeye bizatangira tariki ya 1 z'ukwa mbere mu mwaka wa 2023. Igisirikare cy'Uburusiya kiri gufungura ikirere gikoresheje indege z'intambara za MiG-35 ndetse n'impigi kabuhariwe za Su-57, aho igisirikare cy'Uburusiya kiri gusandaza ubwirinzi bw'ikirere bwose bwamaze kugezwa ku butaka bwa Ukraine, harimo nk'izaraswa amashimwe z'igihugu cy'Ubudage ziswe Leopard, zikaba ziri guturitswa bikomeye n'indege z'igisirikare cy'Uburusiya ziri kurekura misile ziremereye, ndetse n'ubwirinzi bw'ikirere bwiswe Patriot bw'Abanyamerika bukaba bukomeje kurimburwa bikomeye n'izi ndege z'igisirikare cy'Uburusiya zikomeje kurekura amabomba aremereye. Byari byavuzwe ko ibihugu by'uburengerazuba bigomba gutanga ubwirinzi bw'ikirere bukomeye ku gisirikare cya Ukraine, ubwirinzi bufite ubushobozi bwo gukingira misile z'igisirikare cy'Uburusiya ndetse na drone za kamikaze zari zikomeje kwisuka ku mijyi ikomeye y'igisirikare cya Ukraine. Ku ikubitiro Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cy'Ubudage bahise bohereza ubwirinzi bw'ikirere, gusa mu mayira akomeye y'igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin yongeye kwereka ibihugu by'uburengerazuba ko igisirikare cy'Uburusiya cyakandagiye ku butaka bwa Ukraine cyateguye intambara ku rwego rwo hejuru. Indege kabuhariwe zikaba zongeye kwereka ibihugu by'uburengerazuba ko igisirikare cy'Uburusiya kidashobora guhagarikwa n'ibitwaro uburengerazuba bukomeje kurunda ku butaka bwa Ukraine. Ni nako kandi muri iki gitondo Perezida Volodymyr Zelensky yongeye gutabariza ibihugu by'uburengerazuba bihuriye mu muryango w'ubutabarane mu bya gisirikare Nato, aho yavugaga ko indege z'igisirikare cy'Uburusiya zongeye gusuka urufaya rw'amabombe. Ibice by'ingenzi by'igisirikare bikaba byongeye kuraswa bikomeye n'izi ndege z'igisirikare cy'Uburusiya. Ikigo cya gisirikare giherereye mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'umujyi wa Kiev kizwiho kuba gicumbikiye umubare munini w'abacancuro ba Nato bafite akazi gakomeye ko guteranya ibitwaro biba biturutse mu bihugu by'uburengerazuba nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubudage n'Ubufaransa ndetse na Canada, cyongeye kwibasirwa n'amabombe y'igisirikare cy'Uburusiya ubwo indege za MiG-35 na Su-57 zarekuraga misile ziremereye zigasenya ubwirinzi bw'ikirere Badage bwari burinze bikomeye iki kigo cya gisirikare. Bikaba bivugwa ko bumwe mu bubiko bw'intwaro ari bubitse intwaro zari zimaze kugezwa ku butaka bwa Ukraine Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaherukaga kohereza ku butaka bwa Ukraine mu cyumweru gishize, bwaje kurimburwa bikomeye n'izi misile z'igisirikare cy'Uburusiya zarekuwe n'izi ndege z'intambara. Umuyobozi w'igisirikare cya Ukraine Valery Zaluzny aratangaza ko igisirikare cya Ukraine kigiye guhura n'ibibazo bikomeye nyuma y'uko ubufasha bw'intwaro igisirikare cya Ukraine cyari kizeye bumaze kurimburwa bikomeye n'igisirikare cy'Uburusiya cyakajije ibitero. Abakurikiranira hafi ibikorwa bya gisirikare nyakubahwa Perezida Vladimir Putin yatangije ku butaka bwa Ukraine tariki 24 z'ukwa kabiri baravuga ko igisirikare cy'Uburusiya ari gukora ibishoboka byose ngo gice intege bikomeye igisirikare cya Ukraine, ari nako basenya ububiko bw'intwaro ndetse n'ibikorwa bya gisirikare bishobora kwitambika umugambi wa nyakubahwa Perezida Vladimir Putin mu gihe ari gutegura ibitero bikomeye tariki ya 1 z'ukwa mbere mu mwaka wa 2023, aho igisirikare cy'Uburusiya gitangaza ko gomba kwirukana burundu inkozi z'ibibi ku butaka bwa Ukraine ndetse no kwisubiza uduce twose turi kugenzurwa n'igisirikare cya Ukraine. Agace ka Kherson n'utundi duce tubarizwa muri Donbass tukigenzurwa n'igisirikare cya Ukraine. Ni mu gihe ku rundi ruhande kandi Lviv nayo yongeye kwibasirwa n'amabombe y'igisirikare cy'Uburusiya. Umujyi wa Odessa nawo ukaba wongeye gusukwaho amabombe, aho igisirikare cy'Uburusiya cyamaze gusenya bikomeye ibyambo bibarizwa ku nyanja y'umukara. Biravugwa ko igisirikare cy'Uburusiya cyaba kiri gushaka amayira muri uyu mujyi wa Odessa, dore ko uyu mujyi ubarizwaho ibyambo bikomeye byafashe igisirikare cy'Uburusiya kwinjiza abakomando ku kibuga cy'imirwano baciye mu nyanja y'umukara. Igisirikare cy'Uburusiya kikaba cyatangije ibitero bikomeye muri uyu mujyi mu
rwego rwo guca amayira yinjira neza mu gihugu cya Ukraine, bikaba byafasha igisirikare cy'Uburusiya kwinjira mu murwa mukuru Kiev vuba na bwangu. Ibitangazamakuru bikomeye Belarus Departize ndetse na Bombo Today biratangaza ko igisirikare cy'Uburusiya kiri mu myiteguro ikomeye. Igisirikare cy'Uburusiya kiri gutegura ibitero karahabutaka mu kwezi kwa mbere ku mwaka w'2023 nyuma y'uko igisirikare cy'Uburusiya gikoze ibitero bikomeye mu mujyi wa Odessa ndetse kikabasha kurimbura isire za Patriot zashinzwe n'Abanyamerika ku byambu bya Odessa. Igisirikare cy'Uburusiya cyagaragaye cyinjiza intwaro karahabutaka, intwaro zacishijwe ku byambu bya Odessa nyuma yo kwigarurirwa n'igisirikare cy'Uburusiya zikinjizwa mu birindiro bikuru by'igisirikare cy'Uburusiya cyamaze gushinga muri aka gace, ndetse kandi hagaragaye ibimodoka by'intambara, ibimodoka byikoreye imisire karahabutaka, ibikoresho bya gisirikare n'umubare munini w'abakomando. Ibi bibaye nyuma y'uko bivuzwe ko igisirikare cy'Uburusiya kiri gutegura igitero karahabutaka, igitero kigomba kugabwa tariki ya mbere z'ukwa mbere mu mwaka w'2023. Ibitangazamakuru bitandukanye hirya no hino ku isi bikomeje kwandika kuri iki gitero Perezida Vladimir Putin ari gutegura mu ntangiriro z'umwaka utaha, nyuma y'uko ibihugu by'uburengerazuba biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bibarizwa mu muryango w'ubutabarane mu bya gisirikare Nato ikomeje kugaragaza ko bishaka ko Ukraine ikomeza guhangana n'igisirikare cy'Uburusiya. Perezida Vladimir Putin yafashe umwanya wo kwitegura ndetse afata n'umwanya wo kwegeranya ibikoresho karahabutaka. Belarus Departize ikaba ivuga ko amakuru aturuka mu butasi bw'igisirikare cy'Uburusiya ari uko igisirikare cy'Uburusiya kiri gutegura igitero simusiga kigomba gutangira mu kwa mbere. Ndetse andi makuru y'ibanga Belarus Departize yabashije gushyira hanze nuko igisirikare cy'Uburusiya gifite umugambi wo kwinjira mu murwa mukuru Kiev. Belarus Departize ikomeza ivuga ko Perezida Vladimir Putin yamaze gufata umwanzuro wo gukura Perezida Volodymyr Zelensky ku butegetsi ndetse na guverinoma ye yose. Hari amakuru akomeje kuvugwa ko Perezida Vladimir Putin yaba ashaka gusimbuza Zelensky General Zaruzin. Uyu General Zaruzin akaba ari nawe uyoboye igisirikare cya Ukraine ku kibuga cy'imirwano, akaba yaragaragaje ubuhanga buhambaye imbere y'igisirikare cy'Uburusiya cyane kwa Perezida Vladimir Putin. Zimwe mu ntwaro karahabutaka bivugwa ko igisirikare cy'Uburusiya cyaba kigiye kwifashisha ku kibuga cy'imirwano harimo misile karahabutaka za Cruise, indege z'intambara kabuhariwe za MiG-35 ndetse na Su-57, ndetse kandi biravugwa ko igisirikare cy'Uburusiya kirwanira ku butaka cyaba cyamaze guhabwa intwaro za B-21 zisuka ibisasu bya rokete. Iyi ntwaro ikaba ifite ubushobozi bwo kurasa ibisasu bigera muri 36 icyarimwe, ikaba yarafashije igisirikare cy'Uburusiya kirwanira ku butaka kwigarura ibigo byinshi bya gisirikare bibarizwamo abacancuro ba Nato ndetse n'abakomando ba Perezida Volodymyr Zelensky. Bamwe baravuga ko iki gitero kiri gutegurwa n'Uburusiya ari iherezo rya Perezida Volodymyr Zelensky, aho badatinya kuvuga ko ari imperuka kuri Ukraine, dore ko nta wamenya icyo Perezida Vladimir Putin agamije ku butaka bwa Ukraine nyuma y'uko yari amaze gutangaza ko igisirikare cy'Uburusiya cyamaze kugera ku ntsinzi. Akaba yaratangaje ko impamvu yatumye abakomando be binjira ku butaka bwa Ukraine yamaze kugerwaho, gusa akaba gikomeje gutegura ibindi bitero bikomeye. Igitangazamakuru Bombo Today cyagarutse ku magambo kwa Perezida Vladimir Putin yavuze mu kwezi kwa munani, aho yavugaga ko ibihugu by'uburengerazuba ari byo bifite ijambo rya nyuma ku irangira ry'ibikorwa byihariye bya gisirikare yatangije tariki 24 z'ukwa kabiri. Ibi yabivuze ubwo yashinjaga ibihugu by'uburengerazuba gukomeza guhembera amakimbirane y'igihugu cy'Uburusiya na Ukraine, dore ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bigize umuryango w'ubutabarane mu bya gisirikare byakomeje kugaragaza ko bitifuza ko igisirikare cy'Uburusiya cyava mu ntambara bahanganyemo n'igisirikare cy'Uburusiya. Perezida Vladimir Putin akaba yaravuze ko igihe uburengerazuba buzabona neza ko ibyo barimo ari ukwibeshya, bazarekera gukomeza gushuka Perezida Volodymyr Zelensky ndetse bagahagarika ibitekerezo byo kwataka Uburusiya, umushinga ibitwaro ku butaka bwa Ukraine ndetse no mu bindi bihugu byose bikikije igihugu cy'Uburusiya.